plesa, doša sam velik, mater govori da sam ti nalik i da sam isti kad tvoja slika, kad si se ono s materom slika. Čale moj, svak mi se ruga da si uteka, mater govori da si joj reka, zdravi on se kleja da će se vratit, voli životom svojim to plati. Čare moj, čare čekam te uvijek da nam se vratiš, niko ne misli da svoj dug platiš, premda uz mater u miru živiš, pa da nam kuću gospodin Ivo Antić i Goran Kuzmanić. Kao što vidite tu uz njihove slike imate fotografije i nakit. Možda nešto više o tome možete vidjeti u ovom katalogu, ali ćete sami naših gostiju. Inače bi iskoristiti priliku i napomenuti da je večerašnja izložba prodajnog karaktera. Ali prije dodatnih informacija prepuštam riječ gospodinu Rudinu Miljatu da nam reći nešto o sebi, o svojoj odluci i o žanru. Pa evo, dobro večer, drago mi da ste došli, da vidite neke od radova likovne udruge. Evo, danas je bilo i na radiju koji slušao, koje je malo bilo detaljnije opisano. Ukratko, mi smo ljubitelji mora i mi kroz ove slike, umjetničke fotografije i nakit, sve je to vezano za more, tako se i udruga zove Art more, znači vezano je za more, umjetnost u moru. I tu imamo umjetničku fotografiju Gorana Kuzmanića, on se s tim bavi, ima izložbu čak i vanka u Rimu. Onda imamo Dubravku Vojnović, to je naša najstarija članica, čak i članica je klubu u Zagrebu. Onda i Baki, moram bih reći nadimak Baki Ivanović Baki, on radi ove stvari vezano nakit, vezano za more. I moja malenkost, znači ovaj dio zida, to su radovi. Tu mi je Gajeta od mog dide iz Žrnova, jer dvi su porodice Milati iz Žrnova, a većina je Milata ovdje iz Blata. Ja sam jedino zaboravio reći na radiju da, kako je došlo do ove izložbe, da jedan put godišnje u Splitu u restoranu Gusar se sastaju Blaćani Kročulani i da je bio sam na 3-4 večere i ukratko onda smo poslije toga, neko je zamolio da bi mogli imati izložbu, a govorim kako ne, drago mi je to. I onda smo eto napravili s pomoći Ivane i Blatskog dijela kulture, napravili tu izložbu. Prostor je super, organizacija je isto dobra, evo papa mi je isto prihvatila pisma, pa tako da je meni ovo sve skupa ok, dobro i sad eto, tu su naši članovi, oni su, ne znam će li šta kazati, Mogli bi, ako oni žele, svakako. Ja sam po zanimanju zlatar i već sam 2 godine u penziji. Onda sam naglo propuhao, pa sa briljanata i svi oni smaragda i bijelog i žutog zlata sam krenio na drvo. Jer to volim. I ovo ću raditi dok ne umre. Kome se svidim, kome se ne svidim. A šta ćemo? Bravo, bravo.
Može, dobra večer svima, hvala što ste došli. A eto, fotografijom se ja bavim jako dugo. Imam nekakva, ajmo reći, dva opusa, jedan je ovaj nekakav pejzaž i ljepote koje nas svih okružuju i jedan drugi je nekakvi socijalni motivi i problemi koje nas svih okružuju. Pa nekako, kroz sve to se nadam, mislim, vjerujem da fotografija može uhvatiti momente, trenutke, koje često zanemarujemo jer sve nekako brzo živimo, brzo prolazi, pa se nadam kroz tu fotografiju da zajedno možemo zamisliti se u nekim malim momentima da živimo na ne. Toliko da to je gospođa, naša najstarija članica, ima 80 godina, u stvari najpoznatija, imala niz izložbi, eto tako. I niz operacija, pa dobro. Ali moram vas pohvaliti, ovi članovi su inače povučeni, a evo danas ja priključujem kako imaju moć govora, to je stvarno čudno i meni drago da sam se ovako prezentni grad. Drago. Eto, izložbe more nebuduga odmara, također neki materijali od našeg večerašnjeg gostu Rudine rad predsjednik udruge Art More. Kao što sam već naglasila, izložba je prodajnog karaktera, za sve informacije koje imate možete se vratiti direktno njima i izložba traje na svaki radni dan od 9 do 12 i 19 do 21. A dalje duljim još jednom